good afternoon. I am Miss Risa and I will be teaching you today addition of integers. So let's get to know the rules on how to add integers. I know you can do it. Paminaw lang yun. Kaya kung maminaw, makasabot naman kita, mabinisay arata dria. So sa mga BisDak diha, this is for you. These are the rules on how to add integers. As to like signs, o sa Bisaya pa, parehas ang mga signs nila. Negative plus negative or positive plus positive. I-add lang ang numbers, then copy the common sign. As to unlike signs or different ang iyang signs, or not the same ang iyang mga signs like negative and positive, na ako'y rule on how to add those integers having different signs. Worthy kaayo, diretso ta sa example para mas masabtan. Letter A, first example, letter na ato ang gamiton. Mag-start ta sa puros positive, which is the easiest. Puros positive din. Ito malibog, ani? Like 3 plus 1 equals 4. As easy as that. Kung may ingon positive, there's no need to write the sign. No need na nga magbutang tag plus diha. No need na po magbutang tag plus diha para ma-indicate yun nga positive siya. No, there's no need for you to do that. Labaw na sa answer. If the answer is positive 4, there's no need for you to write the sign positive. Understood siya nga positive na. Another, para iwas libog yun. O, di ba hindi na siya libog? Kay puros naman positive numbers, diha man taanan. Letter B, like 5 plus 0 plus 6 equals. Bisag pila pa na sila tanan diha. Ang i-add nato sa letter A, puros positive. Positive po ang labas. Take note of that. Sa letter B, positive plus 0 plus positive, you have 11. Positive 11 is the answer. So, timan-an nato nga kung puros positive ang i-add, ang resulta positive gihapon. In short, if like signs ang ato ang i-add, positive ang answer. Copy the common sign. Like puros positive ang gipang-add, the sign of the answer will also be positive. Letter B, puros positive ang i-add. The sign of the answer will also be positive. Dito ta sa puros negative. Dari ata sa letter C. Puros negative ha. Negative 5 plus negative 6. Magamit tag parenthesis ha. Do not let nga magsangka ang duha ka signs. Wala tayong indication ana. Dapat nakakulong si negative 6. Add na po tag, sige, tama na. Equals. Negative si 5, negative si 6. Obviously, parehas ilang sign. Kung parehas ilang sign, just like sa A and B, kung parehas ilang sign, i-add na siya. 5 plus 6, you have 11. The common sign, ang sign sa duha ka integer, is negative. That means negative pod ang ato ang answer. Balik ko sa A and B. Puros positive. I-add lang siya. And then positive pod ang answer. Sa letter C, puros negative. I-add lang na ang duha. And then copy the common sign which is negative. Negative pod ang answer. Okay, let's have letter D. Ato na duha. Daghano na nato. Negative 10 plus negative 6 plus negative 20 equals na ta. Take note, puros negative. Negative 10 plus negative 6 plus negative 20.
tulo ka buok negative numbers nga i-add. Isa, duha, tulo. Bisag pila pa na sila for as long as parehas tanan ang ilahang sign. Just copy the common sign, then add the numbers. 10 plus 6 plus 20, you have 36 as the answer. Negative 36 as the answer. Copy the common signs. Kung parehas ang sign, puros negative, i-add tanan, then copy the common sign. Puros negative ang i-add, negative po ang answer. Okay, let's have another. Puros ni mga like signs ato ang i-add ha. Negative na punta kay okay naman kayo ta sa puros positive. Wala man tayo problema ana kay diha man taanan elementary pa lang tadaan. Let's have letter E. Next example is 20. Let's have it negative 20 plus. Dili na ko ikulong ha. Tanaw na to kung ganahan ba mo magtanaw. Negative 6. Take note, kinahanglan yun na magamit tag parentheses. Kaya tanawa ang duha ka symbol. Tanawa ang duha ka sign. Ang operation nga plus na sumpay sa negative 6. Mautanawon, libog tanawon. So, ikulong nato na siya sa parentheses. That means negative 20, i-plus nato kang negative 6. Let's add another plus negative 2. Tangan pag yun nato isa, plus negative 1 equals. Di ta malibog ana, puros negative. Negative, plus negative, plus negative, plus negative, puros negative tanan. Just copy the common sign. Copy ra na negative, then add it all. I-add tanan. 20 plus 6, 26, 26 plus 2, 28, 28 plus 1, 29. Negative 29 is the answer. Okay? So let's use another. Kaya pa ba? Kaya pa. Iirog na to ha. Iirog na to. Okay, there. I hope it can be seen. Let's have example. Ata kay sayang man ang board. Let's have example. Sa baba. Gamiton pa nato ni letter F. Karon na po dito na ta sa unlike signs. Bale, duha na ang makita ni mga sign. Positive and negative. Say for example, 21 plus negative 6 plus 3 minus, plus negative 4. Yan. 21 plus negative 6 plus 3 plus negative 4. Ang ato ang buhaton ani, para po dili siya libog ha, pwede rin siya tibuon, anam-anam mo na to og minus. Pero itibo lang sa nato, itipo nato ang puros positive. At the same time, itipo nato ang puros negative before ta mag-minus. It's addition of integers man. Nganong nag-mention man ka ma'am og minus, addition man na siya. These are the rule on how to add integers. Pag dili parehas ang sign, i-minus ang duha, then copy the bigger number. Para masabtan, let's start with letter F. Linginan ako ang puros positive ha. I hope dili libog sa mata. You have 21. What else? Dara 3. I-add sa nato na puros man sila positive, i-add nato. 21 plus 3, you have 24. Okay. After adding, i-add na pod nato ang puros negative numbers. Isumpay lang nato dira. 24 plus ikulong nato. Kay obviously, kung i-add nato si negative 6, dira ha, mag-asterisk ko ha. I-add nato si negative 6 o si negative 4, parehas ang ilhang sign ha, negative si 6,
negative si 4. I-add na itong duha kay puros man sila negative. Unsa may common sign? Negative ni, negative pod ni, i-copy lang ang negative, then add the numbers. 6 plus 4, you have 10. Negative 6 plus sign of negative 4, negative 10 is the answer. Last step. Positive si 24. Mo na ning ansa ang like sign ha. Positive si 24, negative si 10. I-plus na to ang duha. Positive and negative. In adding integers, pag dili parehas ang sign, positive ang isa negative, unlike signs na sila, diretso aog minus. Ang 24, kuha ang 10, you have 14. Tan-awon na to, last to consider is, tan-awon na to kinsay mas dako, 24 or 10. Si 24 is bigger than 10. Kung kinsa ang mas dako, unsay sign sa dako nga number, the sign of 24 is positive. That means, positive pod ang ato ang answer. That's it. I'll give another example. F. That is a G. Unlike sign niya, unlike sign. Negative 6 plus 12. Kanidiri, wala na ko nagkulong. Wala na ko nagkulong. Kay, wala man siya ikasangka. Positive plus positive 12 maninaw, di na naikulong. Okay? Equals. Obviously, obviously, dili parehas ang sign nila. Negative si 6, positive ang isa. Pag dili parehas ang sign, i-minus ng duha. Ang 12, kuha ang 6, you have 6. Tanaw na to, which is bigger between the two. Ang mas dako sa ilaha is 12. Ang sign ni 12 is positive. So, positive pod si 6 nga answer. Okay, let's have another RH na punta. Baliktad na to. Ibaliktad na to ha. Himuon na to ng positive. Positive 6 plus diha na ka magkulong. Negative 12 equals. Positive si 6, negative si 12. Obviously, dili parehas ang ilahang sign. Automatic, i-minus. Ang 12, kuha ang 6, you have 6. Kinsa ang mas dako sa duha? I am referring to its absolute value. Ma-negative, ma-positive, dito ta sa absolute value niya. Both ipasabot, ang absolute value ni 6 is 6. Ang absolute value ni negative 12 is 12. Kung malibog mo sa absolute value, then as is ta, kung iingon na ito, which is bigger, asa ang mas dako sa duha? It's 12. Unsay sign ni 12? Negative ang sign, so negative pod ang ato ang answer. That's it. Another example ka ng taas-taas. Magamit ko laing kuan para di siya nasumpay. 28. Negative ta diha. Plus 2 minus 3 plus 6 minus plus negative 3. Tawag na ko. Okay. Equals. I-add na to puros negative numbers ha. Combine na to. Dara, akong linginan para dili malibog si mata. Okay? Apil ni. Puros negative. I-add na to kay puros man sila negative. Negative plus negative plus negative. Negative ang answer ha. 28 plus 3, 31. 31 plus 3, 34. Dito ta sa puros positive. Linginan ako 2 plus 6. Puros man positive, i-add na to. 2 plus 6, you have 8. Last step na lang, equals. Negative si 34, positive si 8, i-minus ang duha. Ang 34, kuhaan og 8, you have 26. Tama ba? Lagi, 26. Which is bigger, 34 or 8?
34 is bigger than 8. Kung say signing 34, it's negative. So, negative po ang atong answer. The answer is negative 26. Thank you.